Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka plim kasi ka balai kerteng umat ansa pelat pai bano ha ka khat khandai tarik mentau benai arhajar arpway hadu arpusan tarik mentau benai hapo biju cinema shillong ha ka ba kin pen I sau sien kata ha ka por khatway sisteng man step arbaje sau sisteng janmet mat nyau baje man met kinong isi mata ha ka ni ka plim kilong un samla kersan khamdej kum teng shop mat ka samla banala nong se kum kapuran bat la penbit penbiang ya ka ni ka plim da uba kitrina nongrum bat la tho bat direct da uba s carson tio ya ka ni ka plim la ring dur bon hagi than mairang benter bat haki katto ka ni ki wei pat ki jaka nakaleng uba s carson tio uba dai director ula karpat ya ki pajba makin wan ban ai jingkersan lem ya ka tai ka plim andala pelat pajba hapo biju cinema ha ka tai ka sngi bat ula kenturu yaki da ka baong ka jingwan ban sim banta jongki ban ai jingkersan kan ai mensem yaki samla khasi ke badon kasap kublai yapi baro ki perlok perjor badan kaneka janmi ka menta tina kaliang ka eskar sutir production ni piang subha yapi baro kibidan bentah ni nadu ki nang pathai kubor bahab akalama jaka chelong press club kumju ki perlok ki jongi kumju yakini ki artis baro bedai pakai ka film ki umat mengateng di kapia subhaya pilang baro di akan janmi tentang bedap musim ke baso komen kalian juga eskar sentir production namarba kani ka film ki balai ka tengki umat ada ban shoot adu senam arjar ka khandai jing syang la plan ban release nga ajar arpau ti wanjana wa ka khlam covid-19 nga ban sange ti ainu yu blai pat sa sisin pat ba uladan rekat ban ngi ka eskar sentir production ba ula pila penti halu benai bakhat way julu senam ajar arpaway ngi ba pen I ka film halu senam ba mentang kejingiro kalong tang sya ya kejindor kat kejong baka eskar sentir production yang kapur ka piang subaru ya iba komandar champion ibalong I president juga Michael Film Association pakumju ya pilang baro furan di belakang pa tadi Alfi dari Harsentil kumbashi postnam ilaja na film industry ni pai biang siang ni ka film ki umat hadin si postnam tima I msidor ka bangin kapon mar inda na pleng kemet pokoi ka pakya di compare kata ngi bu jidwai I mta Windan rengkat bat ni apa barilis ke film. Bagi dia man pelan yang dengan film ke banikong ke ba ni penmi. Nak keling jonga awak kadar ke film ke bae bala penmi teng ba kata ke tengah CD ke film dia. Te dia minta pada te kadi minta te kadi ke film ke penmi apa hon. Tengah haji syah ke film la sedang bandring nadu aja kat pra benai me. Tabang yang nembar pangiring tang sin cita yo. Ngimla pangi po ta pa di cuti. Magini kena pun kita pulih kita ngedon kecong-kecong ikam tinggal pendap tinggal skuki bar ngila pendap ka bandring hadu ba ku du ada kena bar ngiyo bar kesar dikit au ada apa cua kalau down te kawai ba so tan ni ka ba kini kini khana ni wa tho hi nga ki khana tho hi bar kumjur ka direct hi te kata kawai ba ringkat kejira rap cui ba dona ni ba bar kerjaan ba cukup majulong ba ku kerteng ikerjaan jangan nak kalian gabon war kana kadik sing peringkong ru te kejing amisi jongi kalau long sha ka ba rap yang but yang ni ka film padela beating ka di imben jonga I ba thomlen ka sentiu te but kawai ru ba kham stona shune kalau ba kadik sing peringkong mang ban le ini ka film ta ba long ka sotunan amad ba narang ye kan du ni kong ikini ki kam kini te ni kong aso sier ban le te ngapat tip aso te yang hiru but na hadi kejing kendu jonga bukit dina nongrum Kaji kendo kampan jangan apa te ngasasang banle kini dan jangan mesin dong uru tinggal sang penmi kini thoi khana ki berkumpa julang mata te bon kibrik le thoi ini nang baka YouTube bang ne nang baka YouTube S Carson Teo production ke bang le penmi cibon bah ki serial ki ba la kham ya pa mata ke tip lot ki bon ki serial ke bang penmi ki temang ka barang ya menta ka kular ngalarai bagi babon tinggal iki ya pai ba ki kerjaan cha Tebat kawai tu ane apa la berong ba. Kecing dor kat ha nya keman temai ma kani kam. Tang ba ki bro ba ngile pedeng long ha pangi kemau play ngi stang ban ya kat ki jing dor kat tu play. Perka ba stona cucu ni kalong ba ki artis yung ini kapor ki long sa ki ba
ngasus tenar ki ngai kublei ki kan ki badan hane bagidan ki jumlah dan ro ambar maki ki ai mesti dekat ro dekat ke jing direct lani ke jing yalam jonga maki ro ki peni lagi jong ki nia ngesim kidan ki pangi sim kidan ki pang hapen ketai ker kumanda anta ke jing ba ro pat sakawe ro kan ka ho ikan ka film ila shoot ya ka ha kithan jong ni stay hi ka sinong jong ni mai lang ka ba ka benthe kapag ni ka film ni apa siteng to ka jabaro hi ak sitai batong don to ka ni pare ki bangi ak sini sa jingwa ki ni shoot ni sa no so wa sa nong stone baca berkelas ini selong ni don de kapag hari ko ba so man kerpat ipi paro bang ka kerja ni kerpat ipi pen so ba ni kerja ni baca ni tu pa kana ndet ni tu ai lampang ni film kadi family drama kubla alam phang ni koi di artis mene family drama ni peni hang ni kumno ba kajing sha hawa ngini kendu kajing jong ki bre ngini kendu kajing te tengi mla bantip wadi kena la ni kena ret ki ki sem ki don ki ba pai ba pra kajing klam no jong no ten rei da kajing don ringkat ba kajing sha jong ki karo ka sim so lem ru te kajing sha ba kajing sha ba jing long jong ki ban up ik ba ben yo le bi so ba kapelong iki ba ken yo ke jing job ba ang ni ngi sai kata ka khana ling ba kani ba komnoi khana red ila ban ya sha ke jing ibe kendo ba isong hi jogi breu ban pendep ke jing kular ka ba ikime ila kular te ke ni khana ka dis pang kata ba chai se nga karpa da por phi baro ka ke badan to ba ban ka ke bi pe ke ni ki news ni ki pathai ku bor ke so ba persan ni ngi la matai senan hi film ni yang dia film tu kepala ngelayo mta ngelayo lah dia film ngin sapni apa bijut nama nado ka kendai hado ka arpusan jong niu benai kidor tiket rai fi la matai kidor tiket ke mujulong normali ka si spa prapo ban rupo ni peni license ngin pedi sausen ka timing ka khat wei chiteng RBJ sau chiteng ban nyo kita report ketiga total expenditure kana ka ya kan ni te ka poi to riu lak e ka poi aki jing jogi report ke long ba ni kong ipe don ha ki tiar ke bangi pen biang ka ba long dang bagiring sedang ki don ki jing barang ya pen biang ki tiar ke kum karni ka kum je dawa je ka jup menta kalau ka ba sang pen biang ta ba long ha jing la ban manage ka bangila ngi sem jing financially ka mong no ma te ka we ru dang don ni ki ba ngi dang duna mar ba ka dang ka se ben kong te idang habwa ki jing arab ki jing pan arab lagi ku belaya chakman kum jing ba komanda ki jing ba section belakang ya chakman idang orang keli jing mot i kum no ngin le ke do kum no ngin approach kum no ngin sedang ini ki epro kan ya ka ha jing pe jonga manta te ni kong ni tu ipi nga ki film kasi bon ngani tu api ngam tu kham li pe ba alik mi shooting teng ta pe tang wi ar batip le pa la bon e ble tu khana ki bre la li pe te hadin bere ka don ke jing don interest jonga bangan nadu ba don nasi benta ki drama je seng community yang sutuna bantho te dai ta jing sutuna jonga ngasang ban sedang ini hikam ling ba ka je kendo ro kidina wa I sim ban sedang te bar ha ji pe jonga hi ka ni ka film benta te lingkong ho kim de bun kim de tip mo ki bre mar ba de menta hadin tang ikil bun kle bre kle support ba yangi bang yo men sim cha ban pe ne ki support ingi tang ki sinama de wa ki youtube bengi sinaru ki bro ki bon ki bre ke support bagi I save chayangi bagi ke sub ke talent juga ni bagi don cha ki sub talent bagi imte bagi hidden talent ki nak ndong kin start bar ko machu tu ne pi kani film ne ngala khle anu ki actor actors ke na boy ki don na west ki don na east ki don takadaw ki ngam mix pa ne mde ba tang na ka ju ka ka ngaru kalau ko maju pulang iba khar sentio mencoba ngam nakam petum kasi ski ka ketik mangade gunong ele drama tingkat bantu boy nak kiwei ting masih bantu ngapok sinama ho bantu boy te ka jik tu boy ke jonga ka pelong yang akum ni ban don bentah ki film jik ba khar sentio ba kunjuri ba komanda ka film kandaila kibur ki film ngalai sim bentah rai kibur pinang yang lain ya biju pasal saya dengar saya dengung buni ni umi ate post screen presiar ki dia kata te ka jik jonga ni ki film khasi jogi mentang iba kalau rak bun ha ke jingkela adu ka ringdar adu ben pabe adu ki costume everything dan bataina alo baru habaro kilian kala adon ke jingkela ki film bangi iba
Kadang-kadang ada jing yo jing kersan ki pai ba hi na po ka jala ka jongi ada ngi yo jing kersan hi na ki pai ba long le no pan sna ki film ba kum ju ka jing kersan ko kong hi ka dei na yi ngasam ada ngi yo support na yeng long le no bangin mi ka perthai mo ada ki pai ba ki kersan na yi ki kersan ti long le no ti nga hi siben ti ki jing kersan ka dei hi na ki para ki jonga ki persa ki jonga ba kum ju prajor ki jonga hi baro katai bon hi ke jing duna jongi ke bang haban ya na ba pi bon kemarum ta bon hab ya sei hi ke jing lot ki badang sponsor rakam duna bat kaweru dan sarkar rumah kita lagi lap penyerap yang ini tang pengin yo ka hol kaweru kalong ka jing rap yang ini amar ba matang haban chu let ka biju te so tu ke jing bi nam tu bon hab ya che le tam ke jing lot bon bon ting imla ban kita le film kasih ba penmi la kimya ba le kimla chu ban penmi ta ke jing perlu jokiru tidak kalong karena kalian sarkar kini rap ini kalong kerja rap hamta men ni rap ini ki artis ni ki kena bilang don ke talent bertemi kenapa kira kini yo belum ka kum ka source ka income ni ka kam ka jam ni ki bar mata penwatang kam sarkar ba ba ban yo tidak ngi yo ban play kalat kalinti ki kende kini kalong kerja rap sya pat tak kata hina kalian jongate namar ba habangi pai segani ka kam sina film kala hakawai kaliang ke jingmi kimar kilalo kiladon sisya ke quality ke babian kimar menta kimar jong ini ki film ka produk jong ki film menta kalalong kidon le ki film ngla ban ong la khamtam badi Bollywood ki bakum ne kumtai ten rei kawai de ki jing e kalong ka bakong san ka dei ba kumbal ong ba kasentiu ngimdon ya kata ka jaka bangin penia iyo ki film ki jongi ngidon menta tang kawai ka senama hall kata ka di ke biju senama te habiju nama te hab yakni per lockdown dan mapen i te khot hi biju lewan peni lewan peni taman tatang sila lain lockdown te ki film kila yang lain te ki bon ha ki film ta ki ban peni ngi jing sya ba khar sentiu ngam nga don jing saudia bo un peni tang stayau lakum no artayau kedi bania dan ri men tatang sitayau te simut dor pi lada ka film jong i ka yat ka hit kemur lakut no tang sitayau nomor balai next lawan film ndi nimdan ka kawai ka jaga peni ka balong dedicated naman ta kini ki film khasi te kalong ka ba shongnia kalong ka ba long ka ba dei biang bangin don laga jong ka senama hol to kata ka dik jingbom don ki senama hol warlang ong baki produk ki jongi ki film ki jongi ki labes dai ngim don ka jaga peni le no kata shimudur menta lada ngi penmi ya ka jan laning ngi penmi ya ka juti laning ngi penbi ya kinu produk ya uslasha yung nuno da ngim don ka jaka bandi kalakut no angta ti kumjuro ki film da ngim don jaka pen i ngin le ayu itu ka film te kabaar pada ka bakham kongsan kalong kumne ngan ong ban biang sa sin ba ka jinglek pej ya ka film sna hagilek pej film hapo senama kam dei ka pop ka jinglek pej film hapo senama kam dei ka pop ka dei ka jing ai men sim ya ki samla don sap ka dei ka jing ai men sim ya ki samla don sap bat kadai ke jing ai men sim bakin yo kam yo jam bakin yo kamai mudur mentau ba khar sentiu lada u penmi ika film jung u lada ka jing kamai jung u ka bun kemun layo ban siu kambun ya ki nong yesim menta hanri menta lada ka jaj benriu ke jongi ki kran banya ka talent hai ka lawai kan poi to ong yu ban lewan kam sarkar unom yo the talent should be appreciated how da kabangin Krisyan pengin pet ikini ke film hasna mahol kidon artli ki benta ma kidon ki samla ki bade ki YouTuber ki ba penmi yakini ki ba penmi yakini ki film yakini serial haki YouTube ki jongki ni ai khublai shibuni ki pai ba ni i ki YouTube ki la pet ba ki la jing Krisyan rai menta kum ka film pimla ban up ya ka film jong uba ban Krisyan ka bade ka film man peni nama hapo YouTube pimla ban up ka film jonga ka khandailat ha YouTube nganom peni pimla ban up ka film ba section ka jing im hapo ka YouTube pihab ban lek page hakini ki sinama dan rai menai ba ban kesani ong ba fisnai film YouTube kitu kiya da kumwe bat ka budget ki jong kiro kolong ka baret ba dan rai pimla ban expect ba ki film jongi ba la penut rewlak minimum dan ki ba penut shipon sanlap ba pin lek page ha YouTube ma ha YouTube pinyo tangkat no te takadaw ngi don kam ya ka jing Krisyan na ki pai ba bakin lek page hakis nama bat kal kumbang lo ong biang ba ka jing lek page film kam dai ka pop penban ka dai ka jing ai mensi mi ki riu don sap bat ka dai ru kalat ya ka ba ki pai ba kin ai ya ka ne ka jing Krisyan ka barat ba ya ki sap ki talent gi jongi
habangi pai sa ka sorkar hadu unta kalong confuse ni susi ban ong ba kalong confuse kam bana rum sa pangini kam film dangi lek sa IPR ki ong art and culture kadai ka khmi ya ka film dangi lek hapo art and culture ong IPR ka khmi ya ka film hai manoban sina polisi yangi ngimpan yangi ong ai ka pisa ka tengka kumbak siu ka sorkari ka on arkuror ngi kinong sa film ngimong ai pisa yangi ngi ong ai yangi ka polisi hakaba ka tiket ka di banlong ka barat bu dor hi da producer kamri ban fix ga government amar balai ka dor chung ka tiket ru habang di beri masuk tu ba ni contribute ru ka shop government kata ka ka GST barok khot kini kinong sina film ki GST kumanga ngani thu ipi kum film kendalan ngalasiu la palat kumba saulat ka GST sha government tang ka GST ta kamut la danga bu dor katno kamri lai ka di ka free rate da ka film ka ba itnat ki beri kilai pai moreover kamri tang kata mo habang ong ya ka di ka tiket kini ki senama banabar kum kene ka kidon ki senama kum syabar ki bun ha ki senama ki ban te kitur ki investor ki wan gen changne dan rai mental ada government ko ombek sanpo tingka ka tiket te makir ki hab expect lano kan yo recovery ka bai hol lano kin yo e katu te kadon gijing te khamtam lai pet menta kum sonde ki la ban bu da ko ka dor ma be bun brio kum monde la batman step in penduna no ken in bu no tang kham duna ka dor te kata ka dei ka wei na ki polisi ka government ka dei ban wara kabaar menta kumbo ong baban iba kastiu lada ngisnai ka hol kamut raga government bakala shu ai e kumtu kumbasna ya kini ki community hall ni kesha don ke gran baga government kasnai community hall takla IT no seki snong lane seki no ban penya ndai lada ki ai kisnama hall na kitu kisnama hall ka government kan kamai pisa ka revenue kan yo ngi ngelong ready ban siu mentayu biju ngisiu shilak shipo hajar tingka hakashi tayo lada ka film jongpi kamya yo lada ka film jong pi ka ya yau ka cross palat shipolak ka yau upan lai 4% kamut lailak ni haban siu yau lada ka mi shipolak ni haban siu no shipolak yau biju plus ka GST desa ka GST ka ba menta ka di ka R% bat ka 3% kamut san 4% kala touch saki by projector ba kena bingin bu untu kalong 50% lada mi ka film shipolak pi yo tang san lak ila jong marka GST plus ka jing siu shi biju te kini ki ba ga government ka diban sungtu ngila approach na ka por hau arajar khandri woni to ipi nakleng jeng ga government kala ong ban wanra ya ka film policy ladat ya kran ro ladat khot meeting yang ka Meglia Filmmaker Association ri mentak laja no ngila budin ngila kendu eu konra ro tan ri nakleng ju ro shim interest ga government hi kam shim interest ban kentiu ki ong yang hala gijung kijat dengan tip kimut pha yang ya no ngiri shibenta nak benta ban yang hala gijung kijat bat ngani thu ipi haka filmmaking ngidan kumba arpo sau teli ki department lada uwe khna uyo kam hakwe ki department la arpo sau ngut lupa ngan ai nuksa tho script nang ta unong ring editor cameraman inong make up nong hikai shot nong tho jingruai barikot ye jingruai nong hikai shot kumta tertet kidon hadu arpo sau teli te haba pisna film kamut ki bon ha ki department tel ngong tang uwe ru la dai lupa arpo sau ngut hakwe ga film dan ringi don kam minimum sau sangut habang ile shooting ile cibun but habang ile itu kamut re bangi ngisu yalam kai itu kena lani ban shila me ngisiu ladang ngimpat la ban siu bha makna don mingi ai san spa sisi don mingi ai kumta teri ki main aktor le mental kila don ki balayo khambun ladon ru bala siu shilak singkaro kumenta ikinong art film te kata kadi ko we ni kilat ban kamai te sa sisin nga kentui ki pajba ba subha ban yawan krishan ya ka film jung ba karsentiu na do ka khat khandai tarik menta banai hadu absen tarik knang bakan long jing ai sim om tang yu producer ri baro kinong yang art bat kan long ru jing kentiu ka film industry hal nang ni sakman Wakman jo. fi ka jing page hapo big screen bat hai ni mobile khamtam lai kum menta haba fidon haki nama pi ki dur ki bahe ki karakter ki bahe te ngat ndaba pi hilade persyang ba fin page pindon tak wei ka bapin sengu tenat bapin enjoy ya ka rukom man film hai mobile bat hapo ka sinema hoat ya ka story POE bai ka ya kumta nri hasinama ka sound ka ya per nang ta ka rukom kren ka ya per ka ambience ka ya per pio sengulut igi jinit ki jinan itu music ro tentang mobile long ta film enjoy bha ga te karon ke jinge per haba page hasinama bat mobile Pisau pak bah kanya ka COVID situation punya deh. Ibni flight inlet kadon protokol saya selama hol nak lan betul. Hakjing shisha nak liang jung ki babun film kasi ki 4 kwa ban pelaj hakini ki kendiat por baladap namar ba kadang don kini ki protokol kumbo mapi
dan rai menta ke government kala pelaj nyo perusahaan persen. Te dina takadau ki film khasiru nang ne shikmat kan sedang jumpa kasentiu ki film tumai kan nang ta ter kin sedang ben ino nadu mentau benai banwan ro kan don film tumai nang ta haki kui ki benai ro kin sedang ben ino namar kumbang la ong ki labun ki balayo kini ka certificate namar kum kini ka certificate ro baro menta ki basna film khasi ban pen i hasna mahal kimla ban pen i klam ya kini ka CBFC te ka jinglot ro kalong ka babun ha ka bade ba kini ka certificate kan bat ki bun ha ki kuat islami ha ban pen biang te ka wei ngi sultanat ba baro sikata war laga jelai jungi kala penmi daki spa tali ki film dari kamdon hakamap jong kari India bangingi penmi film amar balai ngim jule ikni ki CBFC dari nadu banglale CBFC te menta wat Ministry of Broadcasting ro kala tip o pleng napo mekhalia ro la penmi film amar mensyuat dan tang ongno film ba pradip bahasa chim CBFC kiwi te ngingi ale abitna DC office namar ba kam strict dari hadin menta bala strict tinggi sultanat mentaro kim don shu kini basna film angno bashuring ka da mobile ni wei kamera barit dikila haban yele bahan marba ka by certificate ro klaram tikimla ban shushna kam kai kuntu ge ngadap da jikman ma kraw ga report tami ba khasentiu approach nga ban simbentah ga film ge jungi ini ketika family drama dengan simbentah gumoi tongshop ba amin sim ya gawai ga khna ka bashem jinga ndre adon rekat bat I ba inum du jing kerman ha jing ga jungi tenga karpa tipi bapin ajing krishan ya ga film mo de ga film ga badon message khrang ba kibru ki baduna ya ga jumuji perkhat ki bamla ban rai ya ga jim bat ki barai kirki ya ga jim te kanirap shibun de kilawan pe ya ga film Negeri iya ke story jong film kelas tu ba ni kum gibreu ndi ban rai kerki ni di ban long gibreu ki bayai sha ban la nong si kan ga film ki umman ga film ga ban kong nga ban yo ban aga film khasi tengah snow ban ai khuble khamta mi isar as khasim tiu ibala jet yang kan ga film but kumjung ai khulei phi baro ki pararte si bai ak hane khamta mi mes alfi ibal adan ka experience khamta ma ka lan ak film ngayo mesim shibun na I te kumju kerjan khamde I arnes but baro hi ngamla banjar keteng mo te khnyak am itu ele de ngadang pule ka MA third semester po nehu te kumjuru sngoban ai khulei pai baru habanga yo on shimata po YouTube channel ru ki I assume hadu kana klemar patang ala ban channel jong YouTube channel ru le ka jing I assume jong ki bat ala kan paru iki ba menta na klemat menta le yo ban release sing na ka film ko ban kong hapo ka pictures na mahol ala pat iki da ka masum ko sngoret balun ba ka jing krishan ka jong phi ka jing I ka jong phi inang la bing nang queue shaprang